السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe gw'ekitiibwa ogwa Yasarna era nga tuli mu kitabo kino ekya buku Iqra volume ya 4. tunatera okugikuba oluku mu mutwe tugende mu volume ey'okutaano insha Allah tabaraka wa ta'ala. Twagala kugikola kayofube tulabe nti tujjawo obutamanya kusoma Qur'an ekitiibwa nawe bire omusiraamu asobola okusoma Qur'an. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Tuli wan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم عليها قعود. إذ ذارياتي يسكون إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود. فقد أبلغتكم فقد أبلغتكم فقد أبلغتكم فقد أبلغتكم فقد أبلغتكم. تريوام turiwamu osigala okuba pardon turiwanu wa min khizyi eno eki eno zai ya chi ya skone wa min khizyi yawmi idhin تجوم ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ فقال لصاحبه turiwamu tewakwata bulungi naye ojja kulabawo. adghathu ahlamin eno ddade adghathu ahlamin tuli wano astakhlishu linafsi astakhlishu linafsi astakhlishu linafsi kansikemu gwe katono nnyo wano tunula inene esembayo insha Allah naye maama tekutte no problem not so egambye etya wala tahzan alayhim kalem wala tahzan alayhim ولا تحزن عليهم واخفض جناحك nagamba nti no si khau totekamu akakolokota akwe tokatekamu okusamuka okuva eno mu ddookolye okitegedde
So c'est mukamwa واخفض جناحك واخفض فض so c'est فض نوجita فض واخفض جناحك. نزاتكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.